126 Jugo, još jedan video, treća brzina, idemo 120, četvrta. Leti Jugo. Sad malo teže diže. Sav se trese, jadan on. Ali 123. Sad će da vidimo četvrtom. Koliko može. I to bi bilo previše. Ovo sam ga malo produvao, 140 s četvrtom. Dobar je, dobar je. Znači ovo je bilo Mr. Mali test vožnja Jugo 1.1 Koral. Hvala puno što ste gledali i molim vas za jedan subscribe, fali mi do 1000. Pozdrav dobri ljudi.